sadit ćemo drveće u 7 opština na Kosovu Mitrovičkog regiona. Biće uključeni građani iz različitih opština, i stvari u tome da želimo da obezbedimo neku vrstu razmenu ljudi, saradnju multietničku i ujedinimo resurse u zajedničkoj akciji, a to je zaštita životne sredine. Mislim da je to svima onako jedna bitna stvar i mislim da to može da bude zajednički cilj oko koga se ljudi okupljaju i rade u zajedničkom interesu. Meni je posebno zadovoljstvo da se zahvalim takođe i privatnim organizacijama i firmama koje su doprinele ovoj akciji. Naime, firma iz Severne Mitrovice je doprinela, kao što možete vidjeti, ove znakove su izradili, znakove zahvalnosti svakoj od opština što su nam ustupili prostor za sadnju drveća i takođe jedan restoran iz Južne Mitrovice je doprineo tako što su dali piće i osveženje za učesnike koji su naime članovi neformalne grupe iz svih od ovih opština koje sam naveo, koji dobrovoljno sve ovo rade, tako da je sve ovo jedan jako lep gest i jedan uvod za obeležavanje Dana planete Zemlje.